Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah Yasin. Ada Ibu Nur Hayati di Angke, Jakarta Barat. Silakan Bu Nur Hayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Yasin. Ya, kemudian. wal Qur'anil Hakim. Ya, wal Qur'anil Hakim. Kemudian. Innaka laminal mursalin. Sinnya kecil. Bacanya sudah bagus, cuman kurang tenang. Kalaminal mursalin. Sin biasa. Ada yang ngebel Pak, jadinya siapa ini? Ada ngebel. Iya Diangkat ada yang dulu. ganggu aja ya. Oh biasa ada perlu mungkin. Pacarnya budaya tiga. Dari kampung. Iya. Ulang Pak. Iya boleh. Innaka laminal mursalin. Sinnya biasa. Innaka laminal mursalin. Mustaqim. Ya ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Tanzilal azizir rahim. Kemudian. Litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Ya bagus. Kemudian. Laqad haqqal qawlu ala aksyarihim fahum la yubsirun. Fahum la yu'minun. Fahum la yu'minun. Wasawa'un alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yubsirun. Oh ke bawah ya. Ya. La yu'minun tadi yang 7. La yubsirun. Nah terus. Wasawa'un alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian. Innama tunziru manit taba'al dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Ya bil ghaib. Kemudian. Fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Kemudian. Lanjut Pak. Ya terus inna. Kok nggak ada suaranya ya Pak? Ada masa. Oh sebentar. Nggak ada. Silakan. Ayat ke-12. Langsung Pak. Ya silakan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Ya, ma qaddamu. Wa naktubu ma qaddamu. Ya. Wa naktubu ma qaddamu. Wa asyarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya, fi imamin mubin. Kemudian. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Kemudian. Idh ja'ahal mursalun. Idh arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisim faqalu inna ilaikum mursalun. Ya, ilaikum mursalun. Kemudian. Qalu ma antum il
basyarum misluna. Iya, kemudian. Wa ma anzalar rahmanu min syai'. Iya, min syai'. Kemudian. In antum illa takdzibun. In antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Iya, kemudian. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Kemudian. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tahu lanarjumannakum. Iya, lanarjumannakum. Lanarjumannakum walayamasanakum minna. Walayamasanakum. Walayamasanakum minna azabun alim. Walayamasanakum. Qalu Walayamasanakum. Nyamber. ulangi enggak? Ya. Walayamasanakum minna azabun alim. Walayamasanakum minna adzabun alim. Kemudian. Tunggu dari tadi sama saya. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal Bukan. A'in dzukirtum. a'in dzukirtum bal antum qaumum musyrifun. Ya, bal antum qaumum musyrifun. Terus wajah Min aqsal madinati rajuli yas'a. Ya, rajuli yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Sinnya biasa, mursalin jangan mursyilin. Mursyilin jangan. Mursalin S biasa. Saya suka S mursalin ya. Kemudian Ittabi'u mal yas bukan. Ittabi'u malla. Ittabi'u mal yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Wa hum muhtadun. Kemudian Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. ya wa ilaihi turja'un. Kemudian Attakhidhu min pendek. A'attakhidhu min A'attakhidhu min tuni A'attakhidhu min tuni dunya panjang ya Pak ya? Iya panjang. Min dunihi. A'attakhidhu min duni. Ulang lagi. A'attakhidhu min dunihi alihatan iyuridnir rahman. Bagus. Iyuridnir rahmanu bidurrila. Kurang tasdidnya. Bidurrila tughni anni safa'atuhum say'aw wala yunqidun. bukan syai'au. Bukan syai'au. Say'aw wala yunqidun. Iya, kemudian Inni idzal lafi dhalalim mubin. iya, kemudian Inni amantu bi rabbikum fasma'un. terus Ila dkhulil jannah. iya. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Jangan laeta ya. Ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Qala ya laita, jangan laeta ya. Qala Ini kenapa ya kok laita.
Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Minal mukramin. Kenapa Bu Nur? So, handphonenya ya, ada gangguan. Bu Nur, halo. Wa ma anzalna ini nih ada enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ada, Pak. Silakan. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di min jundin minas sama Minas sama as-sama'i wa ma kunna munzilin. wa ma kunna munzilin. Kemudian ingkanat. In kanat illa sayhatan Jangan soe. Jangan soe. 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 Jangan soe. Soe. kanat illa sayhatan wahidatan faidahum khamidun. Ya, faidahum khamidun. Suara Ya apaan tuh, Bu? hasratan alal ibad. Bu, suara apa itu? Burung apa-apa? Masih, Mbak. Bisik ya di pas. Enggak apa-apa lah. Yuk. Ya hasratan 'alal ibad. Kemudian. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu. Kanya panjang. Illa kanu. Illa kanu biyastahzi'un. Iya, bagus. Terus. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum. Iya. Minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Iya, la yarji'un. Kemudian. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun. Ya, ladaina muhdharun. Terus. Wa ayatul lahumul ardhul maitah. Langsung bisa, Pak? Ya, ardul maitah. Langsung itu bisa. Ahyaina. Ahyaina wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Hu-nya pendek. Famin huya kulu. Ya. Pendek. Faminhu ya'kulun. Ah, gitu. Terus. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa a'nab. Ya, bagus. Wa nabiu. Wa a'nabi wa fajjarna fiha minal uyun. Ya, kemudian. Ya'kulu min samarihi wa ma amilathu aydihim. Aidihim. Iya, panjang. Aidihim. Afala yashkurun. Afala yashkurun. Kemudian. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Iya. Mimma tumbitul ardhu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Iya, kemudian. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idzahum mudlimun. Iya, kemudian. Wasyamsu tajri. Pendek. Wasyamsu tajri. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Iya. Dzalika taqdirul azizil alim.
Iya, kemudian. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Iya. Lasyamsu yambaghi laha ang tudrikal qamara walal lailu sabiqun. Walal Nyampe lailu sabiq, walal lailu sabiqun. walal lailu sabiqun nahar. Iya. Wa kullu fi pendek ya Pak. Itu ikhfa. Wa kullun fi falaki yasbahun. Wa kullun fi falaki yasbahun. wa kullun fi falaki yasbahun. Kemudian Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulqil mashhun. Iya, kemudian. Fakholaqna lahum mim Bukan paholak, wa kholaq, wa kholaq. Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Kemudian. Wa inna sa'nughriqhum fala syarikha lahum walahum yunqadun. Iya, walahum yunqadun. Terus Illa rahmatam minna wa mata'an ilahin. iya, wa mata'an ilahin. Terus Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. iya, la'allakum turhamun. Terus Ta'tihim min ayatin min ayat. Ulang lagi. Min ayatim min Enggak, ayat. yang pertamanya pendek dulu. Min ayatim min ayat. Yang keduanya baru panjang, dua-duanya. Min ayatim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Iya, kemudian Wa idza qila lahum anfiqu mimma afiku panjang. Afiku matobi itu hijau. Lalladzina kafaru lilladzina amanu anut'imu man la yasha. Malau bukan malai, malau. Bu. Malau yasha'ullahu at'amah. In Suaranya hilang lagi ya Pak? Kenapa tuh? Coba saya tanya di bawah Tahu sini. sih. Suaranya. Handphonenya. Silakan. Kecil lagi suaranya Pak. Kecil lagi. Gimana? Ayo. Terima telepon sih tadi kali ya. Halo? Ini harus beli HP yang mahal kali. Enggak, yang 2 juta juga bagus. Bu Arsini sih beli cuma 250 malahan. Pakai nit. Wa ma ta'tihim. Ada enggak suaranya? Halo? Silakan. Lanjut Pak. Ya, silakan. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Iya, illa kanu anha mu'ridin. Terus Wa idza
qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Panjang. Mimma razaqakumullah. Kalau Suaranya berarti jadi habis, panjang. Kak. Suaranya Iya. habis, Habis putus dulu. habis. Ya udah. Ulang dari Mimma. Mimma razaqakumullahu qala alladziina kafaru. Ayo, Mimma. Mimma razaqakumullahu qala alladzina kafaru lilladzina amanu. Bagus. Lilladzina. Lilladzina amanu anut'imu man law yasha'allahu at'ama. Iya, at'amah. Kemudian. In antum illa fi dhalalim mubin. In antum illa fi dhalalim mubin. Kemudian. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Iya, kemudian. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yahsimun. Wahum yakhisimun. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Iya, kemudian. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Gak ada suaranya lagi, Pak. Ada, bagus. Ada. Qalu ya wailana man ba'asana mim marqatina. Mimmarqadina. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Iya, kemudian. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Terus, fal yauma. Hal yauma la tudlamu nafsun say'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Bagus. Ada suaranya, Pak? Ada gede. Ada. Dan Terus. Inna ashabal. Ta'malun nyampe ta'malun ya, Pak? Ya. Inna Bukan. Inna ashabal jannati yauma fi sughulin fakihun. Nanya pendek. Inna ashabal jannatil yauma fi jannatil. Semua apa? Salah. Suaranya enggak ada. Banyak. Oh, harus ganti HP ini mah. Inna kayaknya tadi dibel lagi sih, Pak. Iya. Ganggu melulu, asal buat dibel suaranya hilang. Oh. Masa ngaji satu ini aja sampai berulang-ulang. Harus ganti lagi. Oppo meneh pakai Oppo. Aduh, kacau hari ini. Dengar, Pak? Udah dengar suaranya gede. Suara saya kedengeran nggak? Aku yang kecil suaranya nggak kedenger kok. Yang sayanya ya, Pak. Bagus gede di sini. Tuh, iya Pak. Bener dibel melulu. Ya udah sampai 56 aja dulu. Udah ya Pak ya. Udah ya, Pak. Ya. Besok lagi ya Pak ya. Besok lagi. Nggak konsen nanti ngajinya nggak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Baik, saya selesaikan dulu. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sampai 55 dulu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.